Patala fatu watamua le Samoa Entertainment TV mai pia au si mai whaafonga. Ola ta luas fulfa afe tangata whai malanga mai lo tātua tunuu. Talu malmasi nau me o le lua o lua tolu. O se la sanga vave lewa mai ta wina le toi whaliu mai o whai ngā malanga i Samoa. Talu mai le taimi o tapu o COVID na iai le lua o lua tasi. No oi folava le na le valu afe au fiai ma le awasia si mai e tolu afe. Whaatu sa itau sanga ilu mātua lua o ta siono lua o ta sfitu. Sa lua se lau wafe se lau lima su whātanga ta taunuu. E au fiai matanga tāsia si mai. Sa se lau whāsulu ono afe lima se lau. Lua o sul fitu lua o sul valu sa lua se lau lua sul ta siafe. Ono se lau tanga ta taunuu e au fiai matanga tāsia si. E se lau ono sul tolu afe tolu se lau. Lua afe sul valu lua afe sul wiva sa lua se lau whāsul whaafe. Wha se lau fitu lua tanga ta taunuu. E au fiai matanga tāsia si se lau fitu valu afe lima se lau. Lua afe suluiva lua o, wai tau le misela ma le amatanga o le COVID, sa luifo ili se lau fitu lima afe fitu se lau tangata taunuu, e au fiaim tangata siesi mai, sa ili se lau lua lima afe. Lua o lua tasi, wai tau o le COVID, pa ile valu afe se lau valu su fitu tangata taunuu, e au fiaim tangata siesi e lua afe iwa se lau. Peita i whaamamonga la tamai o ofisa o whai numero whaamamonga Samoa, Masi na me lua o lua tolu, o la tele lua se fulu whaafe tangata taunu mai, e au fiai ma tangata asiasi ai o au su fono. Pei tai, o le whaitau a whai o tangata o le tātua tunu utalu mai wha maunga lua o lua tasi, e lua se lau mal whaafe, se lau tolu sulvanu. Mo tangata whana nau ma le stala o le tausanga lava le nā, e whaafe lua se lau se fulu wha, mai tawina sa tele atu pepe tama, na ilo pepe teine, Lua afe lua se lau tolu sulu iwa tama, ai afe iwa se lau fitu lima teine. Au whai o e na mali liu ma le stala, e afe tolu se lau maltasi o le tausanga wha mawina lua o lua tasi, pei tai. O unu ngali i fau e ala i whai puiponga na le stala, i le nā tausanga lua o lua tasi, e ono se lau iwa tasi. Ua wha awala mai i le asia singa le second gentleman o le malo te le meleke, Douglas Emhoff, Sao le malo a Amerika le atina ina, o malo le Pasifika e maisa o Samoa. Leo lo la toa oi vala la taiala, ilona pu leo le motu toa oi o Samoa i sae po Amerika Samoa. O le so tanga tale nao Amerika ma Samoa. O faawa wai peo na apa mai so soani a fiango suingo le tau. Pui o ngata i fale maltoe au mai o na piskoa, ai o le tapena mai o lana ampasa i nofo i Samoa. Na ilo New Zealand peo na yei nei. O le lima sifulua il neo tau sanga o le whapaanga Samoa ma Amerika, ai o le taimi mua le ufolo mai ai, o le asauso na ampasa e nofo mau ia pia. Folo foi, le lua testima le 1 miliona tupe Amerika mo ngā luenga pui o tumoto o le Pasifika, e au fiai ma Samoa ma ia fianga, whaanatura pe o lo longa o wha tsunami maunga mu, ma fue mala, o wha awala mai le care, ma le CRS, le Catholic Relief Services, O le kea o lo ngā lue mawhai whātua ngai Samoa o ilalo, o le WIPDI po le Women in Business, ma le nua o le alofa po le nola. Talutulanga ma ale o Yel Pasifika i awhianga whanatura, le tusa o le 50% o tsunami e afuatu le Pasifika. Manatu Amerika i anga wa ainga luenga vsosoani mo le whaasao ina o tamau ainga o le Pasifika, ma i awhianga onga o ta ua ilunga ma o fomai ai, e lana NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, ni a onga, ai o tangata poto whaaptoam au nanga mo le Pasifika e nofo silofia, ma no nofo uta i a fianga o tsunami, ma au mai ai leisi ana whaatupenga, e se lau fitu subtasi afe, langolango ai ngā ruenga, ma polo keti, po polkalame ta pena i Samoa, i whaalavelave pe o nganu lolo, po tsunami e a fiai. Mai whaamsinonga maulunga i la songafua nte anei, na tula ia le tau le au e nesi ili lua sfuluona tau sanga le matua mai le fio anga o whenga. E tali o na molu ianga, o le tamawhai le e whao o le maliu, i lona lava tau songa. Pe ona li potia Samoa Global News, o le fionga whamsino ia whipulea i Amperosa Roma sa whaatau taia lea mata upu. I le ulua iso eina lau le nei mata upu, na whisiling ia i le whamsino le umolia, po ua i eiselo i o tula i moia. Ai ne tali le li o enes e le aise loia ona e lima vai si ona ainga.
Pe ta isa talusanga le tina ia Rebeka. O ia le tina o nesi, leo lo o molia nei, sa awai lea tai au le potu whamasino. Mo sona wanoa, matu ina to i loa le fionga le whamasino le wanoa. Na whai loa Rebeka, o le tama lo na uso lea na afia. Mana ia talusanga fo i pe ma whai on tatala i tuala na tama. E talia ili whaasolonga o lana mta upu. Na tau tino fo i Rebeka luma le whamasino nga, ua mai au na teu ina lea mta upu. Ma whaatino fo i tūlanga whaalea nu. Petai, na tā pāla whiong he pole a isa whina ngalo le tua ao le na afia. Ma na tūla ia tua i loa le tamao le na afia, le toa whai a whata viani. Ma whai loa i lumo la na whiong al whamasino. E moni le tinao, ua mai a teu le lato mata upo. Petai, ele i te ai le ti ngao le lato a inga. Ona e o ngao ngā tele manu anga o siona tali. Mai na te le tali a ina le toa tatala i tua, ai whaau au pēo na loka. Whailo fo i whata, i toa te lela na whanau tama. E le manao e toi tupu seisi whaalewe lawe lo lato a inga. Ua toi tolu poa ina i le whionga whamasino le mata upu i le lua vai aso. Ma tuu ina mai ai lo le manoa. E sa ili ese lo ia mo e nesi. I lalo le polo kalami so soani le malo. Ma o se wa inga whanoa noa i leta e aole malingi o lo i matau tina i a Rebeka. Ina ua le mwhaina tala i tua sian tama. Ai toi whaafo i atu i tana malala. Ua se e mai nei au laka pita e toa sfulu lima le atunu. Po o le manu Samoa sfulu lima. I le tūlanga sfulu. O le whaatūlanga ina o au pito i malolosi le laka piuni e lalolangi. Lea e numero tasi e le aua aialani. So o iai ma le aua farani le tūlanga lua. So o ima le olpeleki a New Zealand le tūlanga tolu. Afrika le tūlanga wha. So o ane ai ma Skotilani le numero 5. E le langi le tūlanga ono. Argentina le numero 7. Pito atu iai ma Australia le numero 1. Renese le numero 5. Fatasi ai ma lau manu Samoa i le tūlanga sfulu. I au e se fulu pito sili o le manolosi le lakapiungi le lalangi. O se tūlanga le leiwa ta oto mai ai le tātou au. Au tā pena tu ai ma le ipo le lalangi le tausanga nei. Lea e tali malo ai farani. Na whaato i lalo le manu Samoa le au malo se i apani le whai unga le vai aso na te nei to tonu o na lau whanua. I ai e lua sfulu ma le lua e lua sfulu ma le wha. O le astona i nei le apia park o le a wheloa i ai lau manu Samoa ma le au fiti o le ipo le Pasifika. Ai lo ilo i apani ma le au malo si a tonga. Tala tuli leo tanga te whainga ringa whaavai taimi Australia o savali ai nei le maasina. Talu o na whaamamalu le si i tanga whau o tutongi. Lua sfulvalu ta la lua fitu sene. Ile itu la. O tangata na lea e tau i Australia o casual workers e ese mai tangata o lo whainga ringa full time. O ila tauna e angava ai tax return, livi, ma livi whaatau sanga pe on ta uel so upo le uni o tangata whainga ringa a Australia. O le isi tala le lei mo tangata whaingalo ngā whaavai taimi. O le supa lea foi ua sii i le sultasi pasene talu mai le amatanga o iulai. Mai le sefulu tesi ma le 5%. Sa iai tausanga watua nai. Ta ual so upu. A le uni o tangata whaingalo ngā malo Australia Mesa Staken o tele swing o le whaalongo mai o le malo Australia i whaamaumaunga ala lato uni tangata whaingalo ngā i atu le Pasifika o lo sawa ina e ala to whainga whaasoli tu la fono. E pei o na awa ese aile lai seno les foot company tele na tele to eva tuain tangata whainga ringa mai le Pasifika. Lau Samoa Entertainment TV mai pia, prefeira ele aswatai au le alo fole tua, ai whaasoli kuoia.